Počinjemo 5 minuta joge danas u četvoronožnom položaju. Napravimo dubok lagani udah i dug rasterećujući izdah. Sa narednim udahom pošaljemo šake za dužinu napred, podvijemo prste na stopalima i sa izdahom se gurnemo kukovima nazad i gore u položaj psa koji gleda dole. Udah u položaju, izdah zaokruglimo leđa, spustimo kolena na pod. Udah i ispravimo leđa, sa izdahom se gurnemo nazad i gore, pas koji gleda dole. Udah u položaju, izdah zaokruglimo se kao mačka, kolena na pod. Udah, ravna leđa, izdah, gurnemo se nazad i gore u psa koji gleda dole. Udah u položaju, izdah, zaokruglimo se kolena na pod. Udah, opružimo leđa i sa izdahom se još jednom gurnemo nazad i gore u psa koji gleda dole. Sa narednim udahom pošaljemo levu nogu visoko iz kuka gore, izdah, koleno ka bradi, prebacujemo težinu napred na ruke. Sa udahom kružimo kolenom u stranu i nazad, pa opružamo nogu u psu koji gleda dole, izdah, koleno ka bradi. Udah, kružimo kolenom u stranu i nazad i opružimo nogu u psu koji gleda dole, izdah, koleno ka bradi. Udah, kružimo u stranu i gore, opružamo nogu u psu koji gleda dole i sa izdahom spustimo stopalo pored stopala. Naredni udah, desna noga ide visoko iz kuka gore, izdah, koleno ka bradi, težina napred na ruke. Udah, kružimo kolenom u stranu i nazad i opružimo nogu u psu koji gleda dole, izdah, koleno ka bradi. Udah, kružimo kolenom u stranu i nazad, pa opružamo nogu u psu koji gleda dole, izdah, koleno ka bradi. I još jednom udah, kružimo kolenom nazad i gore, opružamo nogu u psu koji gleda dole i sa izdahom spustimo stopalo do stopala. Sa narednim udahom leva noga ponovo ide gore, izdah, prebacujemo težinu napred na ruke, koleno ide ka suprotnom laktu. Sada otvorimo koleno ulevo i spustimo potkolenicu na pod za položaj goluba. Spustimo i zadnje koleno i povučemo se malo unazad, prilagodimo položaj da su kukovi u ravni i da nam je udobno. Udah ovde, šake su na vrhovima prstiju, pa se sa izdahom preklopimo napred. Udah, odrolamo se gore, izdah, preklopimo se preko prednje noge. Udah, odrolamo se gore, izdah, preklopimo se preko noge. Sa udahom se još jednom odrolamo i sa izdahom spustimo dlanove na pod, podvijemo prste zadnjeg stopala i vratimo se u psa koji gleda dole. Sa udahom pošaljemo desnu nogu visoko gore, izdah, koleno ka suprotnom laktu, pa otvaramo koleno udesno, spuštamo potkolenicu za položaj goluba, spuštamo zadnje koleno na pod. Povučemo se unazad, prilagodimo kukove da budu ravni, pa udah u položaju, šake na vrhovima prstiju i sa izdahom se preklopimo preko noge, udah, odrolamo se, izdah, preklopimo se preko desne noge, udah, odrolamo pršljen po pršljen do gore, izdah, preklopimo se. Udah, još jednom odrolamo i sa izdahom dlanove spustimo na pod, podvijemo prste zadnjeg stopala i vraćamo se u psa koji gleda dole. Udah u položaju, pa sa izdahom spustimo kolena na pod i povučemo se kukovima nazad ka petama da završimo u položaju deteta. Ostajemo ovde koliko god nam prija. Ruke mogu da ostanu opružene napred ili možda savijemo laktove i spojimo dlanove iznad glave. Napravimo nekoliko udaha i izdaha ovde, zapažajući kakav je osjećaj u telu.
Kada god smo spremni, ovaj osjećaj možemo poneti sa sobom u nastavak dana. Hvala što smo vežbali zajedno.